Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wat la kejela kala syaksar haka klam jingpang coronavirus mentala jandap si benai pura. Henry nakaliang johsor ka jela hadu menta menne kampat lap den trai satya ya ubriu ni ka beriu ki bawan ra ya uni kunyang jingpang syak ni kejela. U Dr. John Sailur renta tiang ulalong nong snong beningkong jong kejela mi kalia ban ngat ha kunyang jingpang coronavirus. Bat hadin kini ke jingja nakaliang jong ka state surveillance team wat hadin ke jing token kababnya kampat lap sai setia haduk mentamene ya uneka kibawan ra ya uni kunyang jingpang surveillance team kadang tracing out ya ka original kumnu bala yo covid hangnia po kaning state itu di haduk menta kim pala badon ke conclusion bala layo la long kumnu yang kata jing tracing out nuki na surveillance committee ya kam nuki hab submit we report deh report yang hab submit be tambah lo hadu mentan submit ke conclusion ng patkut covid-19 no patkut submit no mentan te no balakut de kam la long kidang le hila ka jong ka kam ka jong ka duty dang kumno manla man trace it out la galang yo ka kut la ngam ka yo nem yo ru dang ka kam ka jong ki kidang de hiban wat e kata